Assalamu alaikum. තුලාදෝ කමලොන්ගේ හේන් බෝල මුබාර දෙහස් පන්සමි ෆයිනල් මෙච්ච එම්මෙහා බේෆ්ලුන්න වර හූණු මරහබා ඉතන්නවා ආද මිරේගේ මි ෆයිනල් මෙච් කාමේ බදල් කුරණි ටීමු දෙකුරු කම්මති අද ටීමු ෆැම්මිනි आदि फाइनल मैच के टीम तो के कुल तेरे नासलाम कोलमा अड़गण बर अदम फिर कमा मिदना वालानी बी मैच के शरफ फिर मेहमान हैंडबॉल मोलिव्स के नैब राइस अब्दुल्ला सलीम यारिहु आदि यारिहुगा WDC के राइसा अब्दुल करीम शुक्रिया शरफ मेहमान आदि पूरे होनाड़ी गाँव सलाम गा एम्मे हाँ बेफ्लुम बैर वडा गुमा धन्यवाद Salam
Ade algon mihai sa umida nawalani mirege final match ko bariwa the team list. Final match ka badal kura team dekun kamati. Jersey number 5 Shaba Yusuf. Jersey number 5 Shaba Yusuf. Jersey number 7 Rifta Ibrahim. Jersey number 8 Zina Ahmad. Jersey number 11 Ifsha Hassan. Jersey number 12 Ifsal Hassan. Jersey number 13 Huda Yusuf. Jersey number 5 Jersey number 15 Aishat Abdul Rahim. Jersey number 17 Zuha Rashid. Jersey number 21 Kausar Adam Saeed. Jersey number 33 Fatma Sharuna. Jersey number 55 Huzama Musa. Jersey number 55 Mariam Fanan Fira. Jersey number 17 Mariam Zihuna Abdullah. Jersey number 99 Insha Hassan. Team के कोच मोहम्मद नौशाद, टीम के मैनेजर हसन मूसा, टीम के असिस्टेंट मैनेजर शफाली, टीम के मेडिक हवा नौला नौशाद. फाइनल टीम का आवाज़ पूरा फैमिली टीम. जर्सी नंबर 3 युसरा यूसुफ. Jersey number 5 Reena Ismail. Jersey number 7 Aishat Nazli. Jersey number 10 Sajida Abdul Rahman. Jersey number 11 Shama Muhammad Amjad. Jersey number 12 Saniha Abdul Rahman. Jersey number 13 Mariam Arshi. Jersey number 17 Fatma Zahida. Jersey number 18 Sara Muhammad. Jersey number 9 Mana Abdul Majid. Jersey number 22 Fatma Tuba Asif. Jersey number 26 Fatma Loma Rashid. Jersey number 25 Mariam Zura Zahid. Jersey number 33 Fatma Muina. टीम के कोच रायान मोहम्मद. टीम के मैनेजर इजहार रशीद. टीम के असिस्टेंट मैनेजर इब्राहिम रशीद. टीम के मेडिक हतमा यूसुफ. आज मिलेंगे फाइनल मैच का रेफरी का खोतेवानी अहमद शिरखान Adi Muhammad Nabil. The team of this Kamyab Adi Madhaveri match ka